Aba Edeba Attention TV. So I am ready to see the attention trending issue Jumedino Eba Besomo. Me a mede Eba Besomo. Edia me just so a Diana this year Akosia Sewa. I'm proud for bracket too. I mean a magic bra media attention trending issue Jumedino Ebemo. Yeah, kasa na ye ni manase most of us ye nim ye TikToker ye Maa Linda Maa Linda was say ye nyina ye nim no na ne buofu ye papa edin sama baba Tvgh say any saying aden na ye te Ghana niema obi every Nigeria eba be ye undercover e wo mama part no sha say free mama part sorry yanka say ni mama part evangelist mama part adodo na nim say friend no na Agradaa no aden niema obi every Nigeria eba be ye undercover na undercover na oba be no sha say free mama part sorry dem e na wo hwehwe apo announce say se man kan ye busa for mo fan hye me say o video sika anase nwema mama part ye wona sorry dem wo we e na TikToker Maa Linda I didn't say me Tvgh say hey na sa kra no kra wo firi hifa na wo be ye obi undercover na mama part ye nyina aka se nim se mama part o ye kromfo o ye kromfo tachi amwa intenye wo na oba be ono ne yetimi chi no Ghana police di anko bebre ogu ni nsa chi no e de ne kwa ede otimi kwa court ahodo enso anso so apia ba betina se intenye wo na aba be ya undercover na eye so obubo nsofo mpanifo ni bi din se nsofo mo Ghana mpanifo ni bi din so mo mpokra ya kromfo kra che mama part obubo Reverend Kumchacha Reverend Obofo Reverend Obinim obubo mo din bebre se omo ya kromfo busafo yenko ni nkosho bi na Nigeria ni na we ka te be ya undercover na e de o sha mama part dem mama part yanka na semanchire wo yanka cho mama part no no aboyen fita duku upo bia kwa ya na undercover se Patricia yeah upo bia kwa na undercover na mama part no waso kan yen sisuma se ana onu mu ni kan yen mo yes people so upo bia ya na undercover ama ye ni abre se uyo obi undercover me ni abre ama aboyen sima mama wase mama part no mama part no fa no mu wabo obi apetos yakai ono mama part no one osuro no ono better life for crampo no chiche collection na ntisa so dem ono ato a ono odi nkunya egu mu se makoya undercover ache mama part na police for crampo ache no kura ja no ya ko no one ko pododo edi egu nza ono ko mama part na one day 20 de ko court makoma service we pia betina ba na wo free Nigeria Jimmy for se be ya undercover e wo Ghana ya na de osuma se bra ne be ya undercover no no ameye na undercover no no ameye na undercover no e part no onye kra ye de o nti mam egu nanu ase ye ntumi twetwe mam free Nigeria so me twetwe ka kire mu kronikro nkan ne na meka ne ka se kro fro me ko mama part onye kra ye an de ankwase afo onyam na mbe kire se onye enimi ade ne ne tie fie kro bia so mensa wo ukro mu mensa wo ho chi ukro mu Nigeria fo mensa ansa na oba chi ye asiatu ka se mamitia mbe ya undercover ba ya undercover be cheche fake pastors onim so otwe hu nyi waze wo Nigeria ni na ba ide osoma wo bia no mi enu onim so opuru na mbe se Ghana so fofo nkwa hwan na ni eden hwan na betimi abu obrantie kura ma ye afọ ana na afọ wo wan afọ ma de kuku via ale gbato to printia oho ye ya si entu nka ba bia no maame afọ no maame so de so na ya so ni bom o ye be ma after Nigeria ni kwa afọ na afọ nchire wunya nsapa ma hu se wo de nkwata sema ewra afọ asole dem kwasi asem se mi free be Nigeria be ya undercover mako wura Agradaa asole dem na Agradaa agimi yiza kwasi na ka ko wura so ko cancel na kan ya no di si wo so ni akonya na kwotena so na abuofo no papa no maame na beto za nkonya na mana na be ube penti Agradaa white back esi mu aso me hu se Agradaa to we sabi otutu woto ni ye kate ya ni e de atini ni misuwan Agradaa ono ha no fa ne ho ono fa to me si obi so obi na solid da wura ho kwado so beje usika tu pa na ko pa san ko fa Nigeria ni free ni krom ton so me check out ni krom nya wana sofo ayi kokko no kram friends say sofo ayi Tvgh show de so na koi na ba kon so de Pastor Chris onye Nigeria ni ana ono Zimbabwe ni ada mo nim check ya pastor bi na pampa no ono so Nigeria for pastor seguo ya agro prophet egu omo jisika twitwiri die na ya agro ma tu na se aba na Ghana so megu asofofo na ni mu ase ya kwata sembia na ekro Ghana esoso kwata sembia na ekro Ghana esoso na wo ni man the secret ayi ya unim ya cha aya anas
anasa ameya woni ya chen no Ghana yemi ni na ho nya se kro Ghana de be fie ka wa fie beti o yemi ni na ho papa ate pastor fo no aba na mo pa mo no mane nko wo be ru asolim bia bo no pa wo be ru na asol mama part one pa na eja ma ne ko yi ana we hu no part pate one pa na eja ma gbadan fo we ko ya watu ya ama man chine nle we kwa na geta wa chi o ka chi ne le ne pa asi asema kwa sema kwa che say o jiji sika na gawura o so kwa cancel no ko madam kra bona ko cancel kra biduro kra aforebo ade si wo udi tu discuss to mudi tuma enye udi tuma ombeje wan fan tu so enye force bible ka say do ye adwu edi hwehwan pepa ne sakwa no wanti de opoto bi onchiri fa bombi aboda na akọ say odu akwa nkyere ko no na ka wo kwa kwaji ni free akọ ho asia ka say menti amabaga na ebecheche fake pastors enkwata sempa wo ho Agradaa krom Ghana de ye mobo ye mobo ye to enim say won nyina fake ye nim so me fake o we know say they are fakes but ye ma won free Nigeria mechi say ye kura na anasa me ne ya de ani hu say anasa me ne ya de jo Ghana ne na eti krom o what I say now to me free krom Nigeria where we you tired o bobo ni bi I scored. You scored goal Locked. Sir I hit the ball high, then I passed it to my team, and then we scored. 5. We scored like 10. What say people ha? People no ho. People fa sa people. Abusuafo aye nyina kasa ye ni ehu anase ye ni twia. Ani bre pa Maa Linda TikTok and ani abri pa se za kra no free hin fa. Na ye ntimi se mama part onye kra so for so ye Ghanaian ni kwade ma wo mbe free Nigeria ai Lagos e ma me ye e me jojo ye de hye na na so me ya undercover e ma wo mo ai wonya kra na ya kase ye de hye no ye ntimi nku no yeah Usavo, you can't be sad in Ghana. I'm proud to be a Ghanaian. I Usavo aha and a brema kwai amaya the attention training issue jumede no e ba na wie message say social media handles like in a comment na share na ma afoforo ho ne ma pa attention for your woman oh my Ghana na message share will be say so pese e bo dwade hu the we bia wo ton dok no market woman for no ai o dwade bia bia advert o mecha say pick a number no go I screen as no na pick it near ni wundin kita wundie best attention for abusa for me am je breaking kai ma mo edi am je so aye aduana de hye akosia se wa am powerful bracket